misa batu na mamma. Na mangimpi na tilo itu misa erando sumpulang na langit. Yan na pemahaman dolo tembay yang na sanga tumaton tapirang bongi inanden tu eran di langit. Jadi yan na ditanga ate kasumpuran kapatonganan na John ate memintu apa tu na pugaw nene tenolota pirang bongi inang maleso ya siya minggaronto iya. Na si taruna di pokada kumua iya tu eran di langit iya to nani maleka na puang lulang ng luroko namane makada tu puang na puang iya tu inang tu monitor roto temo laku bengko ndeduka motola kuni urin di pala ko kunila pasake ko selamendadi ko papasake na ko to budak batanan na kumua kasimpuran jona tak tapogaw lantiat tu totemo ina menggaronto tempon jomai ulembri nenek moyang ta sama Abraham, Ishak na Yakub yang mo nenek moyang ta to sarani to ina di pokada mo kumua yang mo te inan ya te mai tulanani puang umpas sakeki yang mo to nani puang laumbagi ki kameluan ondongan na ke di tangaram meloi diang karamelo siya tantu ia tu kamisaran kasimpuran kapatonganan siya jona temay mintu na tutoy lang tondo nenek di papayan sa basitongan na taebang sisalan na tu parentana puang na ya temay di pogok na tempo nenek tololota apa na tu pepasan biasa na kuha tomatuanta lako kita tu kamu matoton na pasti na kuha si pagaboro komyan jadi menggaronto lan kasih pakaborosan lan bahasa Alkitab menggaronto lan kasih. Nah ya mute tu tapake masolanasang payan kami saranta kasih patuanta ulembe temetoran nambe tu ditokong lalu tondok. Nah dipogau te jona sara mutu tapogau lan te inan sabak koyate sara iate tantu si tetena te jona kapak dokwanta lalu tondok nama tumbe na dikuang bisa digaragai itu di sangarante ya moto na pokada kadan na puang lako kita na iya mo na kanasay duka Yakub to na kuang yang kumale ang kusule tamateinan iya tumintu apa tu naben na puang 10% laku persembahkan lang ng puang na niduka ang papayan nito tanda kurem sumangana sabata duka na mintu utaw bisa di garagarante tana mintu utaw bisa pogo nasan ni teme si tete na tu apa tu ditiro jona teme ada lan katuanta kita koraya jadi yang te kula minggaronto kumua sitongan na den tu puang dete la susi kita aku na pokada na kuy nang den pale tu puang dete urondong na urinding pala na siya untuk duit nak lam mintu agan katuangku sabab abdu yato yate Yakub naula sidu na yang tu Esau gara-gara usia lai hak kesulungan male lari marusak tangga nama padi te Yakub tapi napatiruan puang kumua tak kutampe ko dari susi kamu keluarga dami mataku belanna yate meagan umpamagasa komi ondongan na jona te kami mokoran na te indo ba tu nenek kita kamali dan nya tu puang la tontong urondong ki umba dini ondongan na raka di papaya mo tu tanda sabi kumuaya te di pogau na te nani puang rampolong pasake ki iya mo tu penggaron to santa la nenne umpudi pakalabi puang ngira kana di kuah kapak diangti saba inang lantai katuanta apa rara sitongan na tutang ladini untiroi tujuan nama tuang lakukan kereta yang dalamnya kita perlu menakwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kelaparan, ketelanjangan, keterpisahan dengan orang yang kita kasihi itu hanya bagian dari kehidupan tapi selanjutnya apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita bahwa aku menyertai kamu sampai selama-lamanya
Itu yang menjadi pegangan kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Ya susimoto sahabat tantu budak pasti tetena telah dipogok nalako ondongan tu batu pala di pabendal lante inan yang nalan bahasa Alkitab ia mote tutugu. Ya, tu mendadi duka mesbah penyembahan kepada Allah. Na pogok duka nenek todolota situruk kadan na puang. Ia motona umbala takwani usoyana melo itu mintu nate. Sabak aku pokada duka laku ambe kukua. Luar biasa nabukaran kilalan puang nalambi tanga atakumua kita ndete manarara paran lutu den rante. Sabak ia te rante ta solanasa. Umba ladikwani unti romaleso to sabak ia duka mola dini papayan nite sabak lante inan niate na ko kadan na puang laku ni duka urrondongko nando tu minggaron untuk laku kaleta tatonto untoi mandai temai kamisaran lalu tondok si tetena ada tapapayan ni ulembi kapatonganan sabak inang tempon jomai ulembi kamisaran ta lan saburan rana buku yang wina atau tu palsapa orang toraja di kuadang na ditimba waina dire etok kayuk na di kalete utanna sia di puada ada ana yang atau tulat tontong patoy manda susi moto yaku na kuayan na rondo na apu te yang usuli tamate inan susi bang toraya umbomba diolay nang sulit kila ko tondok ta ya jadi nang ya mula menggaron to takilalay kumua belanna pak tumban na puang na rodong ki tatontong untarina itu pak pasakena ya moto lako keluarga tontong mo komi matoto unti romalese kumua lante kama pak diran nani duka yang puang lompak pekitanan di lako kaleta kumua tak na tampeki sino tontong ki na pasake lang mintuagan katuanta pinamasalo urondong ki tontong saya lakona. Amin. Totemo di bengkiatu la usorong pemala palangan puang namarasan tasorong tangkaran itu penanian ulembi kidung jemaat 460 jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberianmu dan mengaku seperti Yesus di depan sesaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sesaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Totemo la
maki misa sara ia motu saburan mak gonting rante batu mak peresmian ki nalan natu yate la kusorong la ko tu parenge de malararan a soyakan ni. Lako tomatongku sia sulu solanas. Perwakilan dari keluarga Tallu Nenek nadadian te tandisoma sola ikulain na benda nasang kide talau perwakilan nebi nama lemai ne kocam ambe ne rispa ne pereng apa ne iti taman derso apa mai. Kita di sini saja pemirsa, di mana kita nih jaringan. Filmnya lagi putus, makanya saya di sini saja. Desa piyada ko atas kata-kata semua tabe lako tumatuangku